Hei tā, tētahi whānau o Te Arawa, he tika ana kia whakarereke hia te ture whenua Māori. Nā te minita tuarua i ngā take Māori nā Chris Finlayson, te karanga kia ātaranga haua te ture nei. E ai kia Joe Tāia o Te Arawa, kua roa ngā whānau Māori e raru ana i ngā whakaritenga o taua ture mo te hanga whare ki runga whenua Māori. Ko Joe Tāia rātou ko tōna whānau, ngā kaitiaki o tēnei waiariki, Waitangi. Ka rea anō rātou, kia hoko whare. All my children are living in this area. We're all renting houses around here at the moment, and we're in 40 blocks of land, and there's nowhere we can build. There's nowhere I can access for them to build on either. E whitu tau ki muri i tīmata tōna whānau ki te rangahau i o rātou whenua. Kia hanga whare ai rātou. Whā te kau ngā poraka whenua o tōna whānau, mai maketu ki Rotorua. All our people all over the world, there's Italy, Tahiti, places like that. It could be someone in Australia that would stop me from building, who owns a blade of grass, that would stop me from building on our own land. Koinei tētahi o ngā poraka whenua kua whakaurungia te whānau o Joe Tāia. Engari e kore e tāia e rātou te hanga i tētahi whare ina hoki i te toko maha o ngā kaipupuri i te whenua me te ture e whakararu ana i a rātou. To access one of our land blocks, we've got to build a road. We can't afford to do that. So even the law is making it difficult for us to build on our own land. Ko atu i te kotahi mano ngā kaipupuri whenua o te waiariki o Waitangi. Engari koinei te hua ki a rātou. For me, the only value in our land at the moment is to vote. And do I want to just be able to vote? No, I want to be able to build on our land. That's what we're asking for. Koia nei kei te whai haere a Joe Tāia i ngā whakarerekētanga ki te ture whenua Māori me te hiahia ki te whakamāmā ia. Engari mō nāia nei, ko te waiariki, kei tū atu. Ngā hui Wade, te karere.